Kako da se oslobodim pritiska od mrdme, kako da se oslobodim, reci meni kume. Vičete, 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 vičete. Kako da se oslobodim pritiska od mrdme, kako da se oslobodim, reci meni kume. Kako da se oslobodim pritiska od mrdme, kako da se oslobodim, reci meni kume. Moj kum zna kako da se oslobodim pritiska od mrdme. On ima posebne metode koje će da mi ispriča za džabe. On to inače radi i za pare, ali ja sam u mujku, a mujku nije dugme. Ima one palice sa sunđerom od gume, da mogu da se praznim kada porodični problem bole, bole, to sam ja. Ja nisam neki koji nije taj. Moram da odem u Kinšasu, tamo ima nujslo i tamo ima lav. Samo nema neseger, ubili su ga. Pleče glupa mala beba, nesegereva. Crni nesegere, izumreše te. Nema više da si živ. Kako da se oslobodim pritiska od mrdme, kako da se oslobodim, reci meni kume. Kako da se oslobodim pritiska od mrdme, kako da se oslobodim, reci meni kume. Moj kum uopšte nije dugme, kako da se oslobodim pritiska od mrdme. Hoću igrat Sony, gdje je Sony dugme. Ovaj daljinski upravljač je bez veze i uopšte njim nisam zadovoljan. Mrdma me je ispritiskala, K u M i S je ne javlja. Iako se bavi rešenjima za mrdmu, popijem pivo, ne vratim šrflu. Mrdma me je načinila zaboravnim i naterala me da odem s Bogdanom u Kinšasu, da tamo potražim žirafu, jer nisam je video kod Velje na splavu, a opšte je poznato da ih Velja tamo gaji. Kako da se oslobodim pritiska od mrdme, kako da se oslobodim, reci meni kume. Kako da se oslobodim pritiska od mrdme, kako da se oslobodim, reci meni kume. Dobra mi je Q-M-A, dobra je i M-D-M-A. Kuma nije dugme, al bi rado da je stisnem, da je udaram po bulji i da jako vrisne. Kuma nije dugme, kuma nije rod, opušteno mogu da joj usadim svoj plod. Naše ljubavi i kada se porodi, zvaću kuma da nam krsti dete, šljaku pogodi. Da imamo od čega živeti, ja dete kuma. Srećan život, pritisak i mrdma, svakoga dana da mi cedi isti mitiser, da kaže kako da oslobodim taj pritisak. M kao mama, D kao dama, M kao mitiser, A kao aman. Kada mi se spava, onda uznem zaspim, ispred zgrade igraćemo školice i lastiš. Kako da se oslobodim